Ndabashuhuje bana mukurikirana Elad Media. Uyu munsi rero muri iki gitondo nkabanje kubabwira ku cyorezo cyagaragaye mu gihugu cyacu cya virusi ya Marburg. Iyi ni indwara rero yagaragaye hano mu Rwanda na Minisiteri ya confirminze cyangwa se yabyemeje mu itangazo yasohoye. Hari abarwayi bamaze kwicwa n'iyi ndwara ndetse kandi banakora mu bitaro bikomeye hano mu Rwanda, uretse ko makuru yose atari yajya hanze, ariko Minisiteri y'Ubuzima yamaze kwemeza yuko iki cyorezo cyagaragaye hano mu Rwanda. Mu by'ukuri rero iki cyorezo ntabwo ari hano mu Rwanda honyine kigaragaye, wenda muri uyu mwaka nibwo kigaragaye, ariko mu myaka yagiye ishira byagiye bigaragara n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, nko muri Tanzania, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igaragara mu Budage cyane kare naho yahereye bitewe n'ibikorwa byo muri laboratwari. Mu Budage rero iyi ndwara bayise Marburg bitewe n'uko yagaragaye bwa mbere mu Budage muri uwo mujyi wa Marburg ndetse n'uwo bita Frankfurt. Iyi ndwara rero ikaba ari mbi cyane, ikaba irangwa no kuva amaraso mu mazuru cyangwa se kuva imyuna, umutwe ukomeye cyane ndetse kandi n'umuriro mwinshi. Iyi ndwara kandi ikaba irangwa no kuribwa igifu, ikaba irangwa n'ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo no kuribwa mu mara. Iyi ndwara kandi ikindi wayimenyaho ni uko irica kandi bidatinze cyane. Akaba ari icyorezo rero cyaje nta muti nta rukingo biraboneka, igikorwa ni ukuvura ibimenyetso nta kindi. Ubwo rero mukaze ingamba, mwirinde, ubishoboye wakongera ukabugura udupfukamunwa ukaba udufite, ugatangira kugenda utwambaye, gukaraba, gukorakora ahantu ubonye, kuko yandurira mu matembabuzi no mu maraso. Ngo niba umuntu wanduye amaraso ye akugiyeho akagira contact n'ayawe, bivuze ko urandura. Ikindi, niba amacandwe, kwa kuntu umuntu akuvugira iruhande hatarimo metero, niba mubyibuka neza kuri covid hatarimo metero, hari amatembabuzi yiwe ava mu kanwa ke akagutarukira, haba mu jisho cyangwa se akaba yatarukira no mu kanwa kawe, ukaba uranduye. Icyo wamenya, ntabwo iyi ndwara yandurira mu mwuka, ahubwo yandura muri ubwo buryo maze kuvuga haruguru. Rero mwirinde, ahasigaye tunasenge Imana igire gute igumye iturinde kino cyorezo. Ndumva ari ibyo naba mbabwiye by'ingenzi, ibindi turagenda tubimenya update ko zigenda ziza. Ndabakunda cyane abantu mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde iki kinyagwa cy'icyorezo. Ciao ciao.